apostoaren lehen astapenak 2012 urtean bilatu behar ditugu. Konkretuki 2012ko azaroan Donostiak demokrazia zuzenaren foru globalean parte hartu zuen Montevideon, Uruguayen, eta bertan udal ordezkariek 4 kontinentetako herrialde askotan demokrazia zuzeneko esperientzi desberdinak ezagutzeko aukera eta partekatzeko aukera izan zuten, eta hortaz gain demokrazia zuzenaren defentsan ibiltzen diren erakunde horiekin lehen hartu emanak izateko aukera izan zuten. Horren ondotik, 2013ko urrian, tokiko esparruko parte hartze zuzenari buruzko lehen jardunaldiak burutu ziren Donostian. Miramar Jauregian, udaleko talde politikoetako ordezkariak, foru aldundiko ordezkariak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, gizarte eragileko ordezkariak, auzo elkartetako ordezkariak, hiritarrak, pertsona anitz elkartu ginenan, eta tokiko eta Europako parte hartze zuzenaren inguruko esperientziak partekatu genituen, eta konkretuki demokrazia zuzeneko Suitzako sistema gertuagotik ezagutzeko aukera izan dugu. Miramarreko ekitaldi honek izan zuen horrelako berezitasun edo punto garrantzitsu bat, izan ere udan honek bertan parte hartu genuen guztion oron partez mandatu bat jaso zuen jardunaldi horietan. Eta konkretuki izan, Donostian demokrazia zuzenaren mekanismoak bultzatzeko eskaera irmo bat jaso zuen udalak eta hori erantzuteko behar hori sortu. Horrela, 2014ko maiatzean, Donostiako udalak bisita ofizial egin zuen Helvetiako Konfederazioa, Suitzera, eta udaleko Bildu, PSE eta EAJ-ko ordezkariak Berna, Luzerna eta beste batzuk eta Uri, Zuritz eta beste kantu batzuk bisitatzeko aukera izan zuten, eta Suitzako sistema politikoa bertara ezagutzeko aukera izan zuten, baita ere, eragilek eta analista politikoek eta udal ordezkariek eta sistema horren inguruan zituzten iritzik eta kezkak eta horrelako historik partekatzeko aukera izan zuten. Eta azkenik, 2014an, guretzako hito edo bilakatu den momentu batean sortzen da, eta sortzen da gizarte eztabaidarako taldea. Berriz ere Miramar Jauregian, uste demokrazia zuzenaren elementuria bilakatu dela Miramar Jauregia, 50 pertsonako talde bat edo elkartu ginenan, tartean udaleko Bildu, PSE eta PP eta EAJ-ko ordezkariak. Eta, pixka bat eztabaidatu genuen, kontsulta sistema batek izan behar zituen elementu garrantzitsuenak identifikatzen saiatu ginen, eta horietan sakontzen ez da. Han egin ditu lan saio luze eztabaida babitsuekin eta iritzi oso ezberdinekin, eta horien ondorioz oinarrizko dokumentu bat osatu zen, gerora araudi honen lehen zirrigorro bilakatu zena, eta horiaren lehenean jende artean aurkeztu zena determinatu. Arratsaldeon, sigo yo. Yo creo que, como bien decía Nerea, lo interesante de todas estas fechas que estamos dando, que no queremos que os olvide en la cabeza, es que os quedéis con esta idea del proceso que se ha ido trabajando sistemáticamente y que se han ido incorporando cuestiones según, pues ha habido diferentes hitos. Llegamos a este hito importante que ha mencionado Nerea el 1 de octubre con un proceso previo que se realiza en septiembre, que es la conformación del grupo de contraste. Un grupo de contraste que se crea a partir de las personas que han participado en los procesos previos con un único criterio, la voluntad de participar en él. Y yo creo que eso es importante, porque estoy viendo aquí caras que habéis estado, hemos estado en ese grupo de contraste, cuya labor es trabajar en torno al documento base que se crea de las reuniones de Miramar y que da como resultado ese documento consensuado en el grupo de contraste, para que os hagáis una idea, que forman unas 15-16 personas más o menos, y al final cuya elaboración y cuyo afinado sigue después de pasar al grupo de contraste hasta que en
octubre y noviembre pasa al grupo de debate institucional, donde ya forman parte los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Ese grupo de debate institucional celebra 3 sesiones de trabajo. Como tendréis ni idea, ni yo participamos en él, pero bueno, os comentamos que forman 3 reuniones de trabajo, participan todos los grupos políticos, aunque después el Partido Popular deja de participar, y bueno, pues yo creo que se produce un debate y una aportación de ideas también en ese grupo de debate institucional, hasta que el 7 de noviembre de este mismo año se produce la aprobación del reglamento que hoy vamos a presentar, que es el que, bueno, pues al final, en el recorrido de todo este proceso que hemos comentado entre los dos, pues es el que ha resultado de la aprobación y el que incorpora los elementos que en todo este debate social se han